Alright, ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership njengoba-ke isizini ka-2025-2026 sesiyoyiphetha njengamanje. So ama-clubs amaningi kwi-Betway Premiership aseqalile-ke ayilungiselela isizini ezoqala ka-2026-2027. Kaizer Chiefs kubikwa ukuthi-ke nayo isijoyinile i-race yokuthi-ke ithole umdlali from i-club yaKwaZulu Natal, umdlali-ke waseswini laphayana-ke u-Isaac Cisse. Lo mdlali-ke ubefuna kakhulu i-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs nayo-ke kuthiwa-ke ayibekile phansi ifuna-ke yena-ke lo mdlali. Asazi-ke ukuthi-ke iyona yiphi i-club ezomthola lo mdlali-ke u-Isaac Cisse from laphana-ke i-Golden Arrows. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngikulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.